danas? Dobar dan. Danas ću vam pokazati kako da skinete FIFA World preko Origina. Prvo što vam treba je Origin. Ostavit ću link u deskripciji. Idete na Google. Uđete na sajt od Origina. Sačekajte, evo vidite. Ja tu imam moj akaunt. Ovo je to. Ovo je 15-ica, to vam ne treba. Treba, ali košta. Idete Free Games i Free to Play. Free Games i Free to Play. Ovdje. Živi Bog te ubio. Šta ovo je? Evo je FIFA. Ovo vas ne zanima. Došli smo ovdje zbog FIFA. I zbog nečega drugog. Evo je. Besplatna igra. PC. Besplatno. Sad. Idite Get It Now. Get It Now. Ali morate biti ulogovani za akaunt. Vidite. Ovdje samo idite registar. I ovdje morate se prvo registrirati. Kako to? Idete login. A onda ovdje idete Facebook. Da idete preko Facebooka. Facebook i ovdje email i password. Email i password. I prijavi se. Prijavi se. Sada kada ste se prijavili, neki kurac uznemirava. Ne može se sad ulogovati. Ali, uglavnom, tako treba. I samo kada ste se ulogovali, evo vidite, ulogao sam se. Ipak, ono je bilo neko drugo sranje. Evo vidite. Tako kad vam piše, znači da ste ulogovani. Idete onda opet kada ste se ugovali, Free to Play, izaći će vam ovo. Idite Get It Now. Vidite, sad neće. Ali, to najvjerojatnije neće zato što mi nije full verzija Origina. Samo vama morate skinuti full verziju Origina. Ja ću ostaviti full verziju u deskripciji. Idite Get It Now i to će početi da se skida. Kad se skida, samo idite play i to je to. Hvala vam na gledanju. Ovaj video sam posvetio mom drugu Nikoli Petrovi. Nikola Petrov. Izvoli. Hvala na gledanju, lajkujte, subscribeujte, šerujte i komentarišite. Hvala.